Kardom kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil la pen pini la so video long nali to mana ki wan pi la bangke damtang hot chief judicial magistrate Karbi Anglong pen kapik lang pon overing war side do process server plus so overing war side la sehol ke damtang achik lo hot la bangke pedang ana candidate atum written exams tamit to do no la penon puthot interview afan adet labang patik ponik Allah la so puthak sipini nali tum fan la so video long etithini alam na than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe kri subscribe ikon tang non patik pen bang ko ana candidate sika select pon ma la so puthak stame lang pononang la pet chithan pononang tang non patik pen chithan pononang office of the chief judicial magistrate Karbi Anglong assam hin pen notification ki pipon labangso notification ke pipon labang ki damtang ahot written examination padopon process server la so overeng war sayafan la so marksit aputhak sidak padopon iglo lapen interview det staminili nali tumhana than pachini ponik po lapen bang ko ana candidate tumhan se interview ke haima la so puthak staminili nali tumaphan nang than pachini ponik po Keceng sinali tum thek ponlong ji office of the chief judicial magistrate Karbi Anglong lapen ladage topo notification lapen so notification kapik lang pona det labang ke parnisi 4 March 2025 parnisi paklang poniglo lapen la so notice mate la so notification ang topon nali tum ta thek long ji marksheet of candidates appear in written examination for the post of process server held on 9 February 2025 parnisi written examination labang ke padopono process server la so overeng war sayafan la siladak roll number la pen kon ana marks sikilong dun mala so puthak lang polona ke chengsin roll number 1 labang ke 59 an long dun lo roll number 2 68 roll number 3 labang ke 73 an long dun lo la pen roll number 4 labang ta 69 roll number 5 76 la pen ason sakda roll number 6 lang namlo pulte 83 an roll number 7 80 an long don lo laben lason thak roll number 8 labang ke tok don de lo absent lo lapen roll number 9 stame dak 53 an lo chepalong don lo lason thak dak roll number 10 lapen 11 lapen 12 anang litum stame tok don de lo exam bang ke absent don de lo lapen lason dak roll number 13 lapen roll number 13 labang ke 47 long don lo roll number 14 79 lapen 15 stame absent lapen 16 17 stame da absent pon lo tok don de lo roll number 18 lang dam lo 57 an alang li marks pang che palong don lo lapen roll number 19 absent ason da thak roll number 20 labang ke 71 an long don lo roll number 21 77 roll number 22 da 47 an che palong don lo lapen roll number 23 24 da absent lo 25 da 51 an marks chipalong don lo roll number 26 bang da 59 an nasong da roll number 27 stame 69 an marks chipalong don lo roll number 28 labang ke tok don de da lo absent lo lapen roll number 29 53 an long pon lo roll number 30 labang ta 51 an marks chipalong don lo roll number 31 73 an marks chipalong don lo lapen roll number 32 stame 72 an da March bangal chepalong don lo roll number 33 itian long don lo roll number 34 50 lapen roll number 35 lata exam tok don de lo absent lo the son da roll number 36 tame 50 75 an long don lo roll number 37 74 lapen roll number 38 tame 32 marks an chepalong don lo roll number 39 lapen 40 lata tok don de da absent lo lapen roll number 41 lake 49 marks long don lo roll number 42 lata absent lapen 43 stame absent exam tok don de lo lapen roll number 44 labang ke dak 61 an marks chepalong don lo roll number 45 65 an marks bangke chepalong don lo la siputhot nona bangke dak pen pena ana candidate atum marks labang ke chepalong don atum don lo lapen langli tum top 10 afan sing wai pon cholo ko mama candidate fan sikang wai pon ma roll number le lang pon nang non la pen chithan pon nang la pen command to out si interview afan ke hang pon ji ma la so dates tame lang pon nang la pen ko so dim si interview ke en pon ji la so details tame non lang pon thulo na la pen putha chithan pon thulo nang office of the chief judicial magistrate Karbi Anglong assam la pen notification e sivedar ni sipak lang pon eglo la so notice tame lapen
alang litum penan roll number tum stame candidate tum stame la process server server engwar sailong ke tokdun la bangke du ulo la pen hodak pen alang litum top 10 si kang wai poniglo nang litum da screen along stame thek ponongji top 10 candidates are found to be selected for appearing in interview la pen viva vokid padoponji viva test padoponpo interview la pen viva se padoponji pusida ke tokpon lapen interview and ponjia date labang tanali tum danglang ikon date of interview 18 March la sochiklo 18 sipadopon ikpo 2025 apor labang ke 3 pm pen sipadopon po lapen reporting time dak 2 pm nali tum da dim pali nang po lapen koloso dim sipadopon jima la soputang stame dak tok pondum nali tum ke dam nang jila bang ke office chamber of the Chief Judicial Magistrate Karbi Anglong diphu la sodim sin alitum dam nang po interview lapen viva ki pidam si afan lapen non bang ke lang pon onang kon ana roll number candidate afan si daka select pon ma la so potak chan pon onang ke cheng sin alitum roll number lang le aprang ladak alang litum ki tok pon dotulang candidate are advised to bring all the original testimonials mate original certificate documents anta nalitum la interview lapen viva ki pidam honali tum cheponang po lapen top 10 candidate pen kang vai pot labang kela sonlo ala dak pen ana candidate atum ta stame marks bang long don stame highest marks ke long atum bansi alang litum dak select pon chotlo labang kela sonlo roll number 3 lapen roll number 5 roll number 6 roll number 7 roll number 14 lapen roll number 21 roll number 31 roll number 33 lapen roll number 36 roll number 37 alang li tumhan si interview lapen viva afan bangke daka select pon lo la hello la se la so video kilang pen komane abang pu abang fees tame nali tum jong ki jog don do pul la so video comment la long pachini gon lapen la ki jog dun mate da roll number ke klang dun abang pu abang fi tum stame karjulong le da do tahi mine la sinali tum la so video bangai nalitum share ikon kadu kavi aras tame bchini iknang lapen palang iknang lapen la son update nalitum kilong versi afan pura la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon lapen date of interview la bangke nili putho dak pon thulepo la so chiklo 18 arnisi en pon ikpo date of interview la bangke lapen viva ta la so ni mase pada pon po lapen alang litum mo lapen ke chengji la bangke apor 3 pm ben simate bachi ke thomen si cheng pon po lapen nalitum dak kapile dam nengi reporting time la bangke bajini mulam sunali tumpal enang pu lapen adim la bangke office chamber of the chief judicial magistrate Karbi Anglong diphu asodim si nalitum dampen interview lapen viva afan pidam nang pu lapen nalitum all documents ke do an nalitum la verify afan bangke chepon lap nang pu holo so se documents tame alang litum verify pon tai mine atema ladake tok pondo nalitum la original an bang ponang pu lapen nalitum ke pontuna lang la bangke nalitum la so exam ke to hot admit card la hayo istame nalitum ke ponang jila ta kinang sot lo thema daga frob la bangke paklang nang ji pot asil hai bangke nalitum stame chini puta hai la pen pini nalitum han update nek wan pi la bangke short information la kela an chot lo la si domi thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tami nil hinpen kardom